line up check. Kibkal. Gani. Wala ko yung apelo eh. Oh, wala din. Apel na sunod. Yes, kaya just ano yung red dude? Yes. Line up, line up. Oh, kiss ko na GL. Dari mo na yung awang kwanron. Apas ko na. Ano yung apas nito? 7 minutes to 6. Na ito mga kauban. Ligon kitag line up. Nawago niyo na GL. Liraw shout out GL. Oh, ligon kig line up. Gay. Dayon. Masa yung grupo boss? Ano eh? Sa syudad sila guys. Naggan kami sa. Pero tolor ada mi. Napauban sa Taluot. So see you in Taluot. Guys, nanami dire. Hapit na sa Taluot. So busy kayong highway. So pakilit lang ta kay para di ta maigo aning dagkong sakyanan. So Taluot na mi. Stop over gamay kuha tubig. Off we go. Meet up point. Taluot. Line up check. Kibkal. Gani. Wala ko yung apelo eh. Oh, wala din. Apel na sunod. Yes, kaya just fair. Ano yung red dude? Yes. Line up. Oh, kiss ko na GL. Di man ba ko? Nakuha gitu. Dari mo na yung awang kwanron. Apas ko na siya. Yan yung ruta karon. Oh, ride with the dudes. From Candabong 9.6 kilometers na. Racing ako. Racing na inyo, agikan kan Banwa. Bye. Okay. Nakahunat kay dulhog. Kan nih. Big bike. Okay. Gagal. Dari mana? Kesugay. Kunat. Tanong mayaman ah. Dami kayo. Adlaw ini okay. Muha. Tiyuhan niya. Ito ay baging hugot ang spring ba? Okay ra. Dua ka tayo dito. Dua talok. Okay ra kita eh. Tama ka na kahumot. Oh. Oh yeah. Hai. Bulat apa tuh? Break kamay. Okay. Kabut juga.
Kamot juga bay. Ini apa sih deh? Ini jegal. Kau nak fly by? One, two, three, four, five, six. Okay, tu ni ya. Jangan ni. Tunggu ni. Oh iya, sunat di sini sa tanga. Ikut na. Kira mo po ra. Okay, dulhog. Ako bang ilak ako ah. Masulit kapon. Maja sa nimo, nimo goton. Parang po mo ah. Alayo mo kayo. Ah. Oo. Hello. Let's go. Oh. Laganya udah kilo.
Play-by sila. Ilan? Lasta mo? Paling i-video sila na. Ha? Selamat. Cik. Oke. Mana? So, mau na to guys. Padung nami uli. Kan isor ko mo ni last tamas gyud. Dapat ka ni tangaon. Oh. Parang ang kabog. Taas yung tangaon na eh. Oke. Padung nami uli. Gabihan na. Oke kayo. Time check. Kung saan ang oraso? Oh. 7 minutes to 6. Grabe. Grabe kayo. Kaya i-relax naman kayo mo. Tanga ba? Kasi gano'n kayo magpaa ba? Rinse doon no? Oh, relax na kayo. Relax kayo. Keep galit do. Dari may ato na liko. Ganiya oh. Dari. Tumandilikit. Wala lagi sila da. Rinse doon. Tanga ni siya mga higala. Tanga ni pero relax rayo. Ayaw ko tagulian, katang ko na muli, relax. Ganahan mo mong batuwad mi. Ano na siya. Okay. Sunod na pod. Endpoint. Sorry Sami.